Landslide continuing at channels 38 to 50. A huge quantity of sliding occurred on this time. Road totally blocked. Vawiin July ni somni pathum thole ni chundar som pahni le achan vevel khan Mizoram kho pui ber aizo la tanga kho chak lam tlang dung zong zong kalpo na kong pui pawimawh tak mai Champhai road Keifang atanga Champhai lam kilometer kuavel Tuivawl thlen thak main kong chak atanga leina sataka min chuan kong pui thui tak alua khat muk maya kong hi ano ping ne hlea van nei thak takin leimin hian lir theile mi hring del le ti chiat anei lova thi le hliam anom lo he chanchin buat sai lai hian leile lung hi alat la de urenga kong siam tu company lamten leimin then fai na hi an la thok ngam ri lo ni in thu don ani Tuivawl Keifang police ne na tanga van tong official channel thu don danin leimin hi anna sata wangin Vawiin lama kong hi company na thok tu ta chuan atlang an be seilo ni in soi ania helam tlang dung atanga khochak lam kolkul khozol Champhai lam tlang dung kaldu tan Keifang atangin Tuiwala chal rota kalin hliap pui atangin kolkul po thei ania helai kong po hi adiak in anal baka kong hi athalo hrim viau ni in kan thudon na chuan asoi bok helai leimin hi anasaviawa amin nalai hi kham oi deuh lai ani awangin chak lam ko pangpo asangin a hlom hle ni in soi ania report pakhat kan dona chuan lungtla te hi alen tham deuh awangin haldar te angai dona naktuk ni lai ni po hian kong hi lir thei pa ngai taka zo thein atlang manangem ti hi soilok har satak ani bok tun naya kan chanela po kan ron ti chua to angin Mizorama NHIDCL 10 mason na kong pui lai na chak takin an thok meka heng te hi alom em rualin an kong lai dan hi a thato kem ani dan turani em ti hi Mipui ten kan lo chik ve atul hle meya heng kan kong pui an lai te hi kong ko pang oi tak mai lai slope po omang lo oi bung vut meya ti te mu tur atam hle ani aizola tanga khochak lam tlang dung pan na Tuivawl khozol le Champhai district chunga kong pui an lai tam tak hi leimin hlom tak mu tur atamin van duai pal phei chuan motor kan tlan lain leiminin minron khu hlupang ti hlau thonom na mun hi mun thanem taka a om a thinthia motor tlan ngam lo na atam hle ani hei hi siam that tir thei aniem chu khotlangin kan ti theim ti thei kan neim ti te hi engineer lal riat renga changte puhria da changte komna karkalta lam khan kan chanela kan ron ti chuak to a Mipuin hei hi lo thlir ram thei la chuan nakin zela ta namzia ane kan dei sei le a kan ron tar lang kan ron tiri non le ram ani min ron khu thu tang ti tun tuma Keifang dai alian Mizoram kho chak lam lai Mizoram hun sang kong pui pawimawh tak mai leimin Vawiin lama ping mek hi kan soi to angin atlang hun tur rin dan nei thiam po a har sain soi thiam ala har sari hlea heng laia hian company lamin na an tho mek awangin man ruwa bung ruwa chi hrang thatak tak an hung ferfura heng tenen hian thei top chuin na an han thok anga khuain za angai ani bok chuan Mipui tana har satna reilutuk thlen lovin an thian fai vele thei mei poin be sei ila atha ange van tong official channel thlir tu te du sakna chibai kan buk non le chowa kan channel hi subscribe like le comments te min lo ti sakram turin in khonga ina kan handil le chau ani e
Landslide continuing at channel 38 to 50. A huge quantity of flooding occurred on this time. Road totally blocked. हमारे सेंड करो मेरे पास सेंड करो मेरा थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है नहीं सर कर सकते हैं